እንዲሁም የተከበራችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ሰራተኞች ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን ሜይ 1 በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንደምታውቁት ዛሬ የዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ይገኛል። ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ በ134ኛ ጊዜ ሲከበር እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ በቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ካርጎ ተርሚናል ከሰራተኞች ጋር እያከበርን እንገኛለን ማለት ነው። እንደምታውቁት የዚህ የሰራተኞች ቀን ማክበር ያስፈለገበት ዋና ዓላማ ሰራተኞች ለሀገራቸው ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለመዘከር ነው። ለምሳሌ ለመውሰድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ታታሪ ሰራተኞች ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ታታሪ ሰራተኛ ነው እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለን። ይህ ታታሪ ሰራተኛ ትርፋማና ውጤታማ ድርጅት እንድንኖረን አድርጎናል ማለት ነው። እንደምታውቁት በተለያዩ ጊዜያት የተለያየ እንቅፋቶችና ፈተናዎች ቢገጥሙን እንኳን ጠንካራ ሰራተኛ በመኖራችን ትልቅና አንጋፋ ትርፋማ ድርጅት እንድኖረን አድርጎናል። ትርፋማ ድርጅት ይሄ ታላቅ ድርጅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው። ያለ እናንተ ያለ ታታሪ ሰራተኛ ማሳካት ማግኘት አይቻልም ነበር። ይህ እውቅና የሚሰጥበት እንዲህ ያለ የዓለም አቀፍ ሰራተኞች ቀን ላይ ነው ማለት ነው። ትርፋማ ድርጅት ደግሞ ትልቅ ተቋምን ይገነባል። እንደ ሀገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሌሎች ቀሪ ተቋማትን ምሳሌ የሚሆን ትልቅ ተቋም ነው። ይህ ትልቅ ተቋም በጄኔሬሽን በትውልድ ቅብብሎች ሲሰራ የቆየና እዚህ ውስጥ ደግሞ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ሰራተኞች ናቸው ማለት ነው። ትልቅ ተቋም ለሀገራችን ኢኮኖሚ ውስጥ ጉልህ ሚና አለው። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሀገር የሚያበረክተው ኢኮኖሚ ከፍተኛ ነው። የዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ ጀርባ ያላችሁ እናንተ ታታሪ ሰራተኞች ናቸው ማለት ነው። ታታሪ ሰራተኞች ሁሌ ሊመሰገኑ እውቅና ሊሰጣቸው ይገባል ማለት ነው። እንደ ሰራተኛ ማህበር ከድርጅቱ ጋር በመስራት ለእናንተ ምቹ የስራ ሁኔታ እንዲፈጠርላችሁ የሚመጥናችሁና የሚገባችሁ ጥቅሞች እንድታገኙ መብታችሁ ተከብሮላችሁ እንድትሰሩ አጠንክረን እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ ጠንክራችሁ በመስራት ለድርጅታችሁ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ በማበርከት እንድትሰሩ ተባብራችሁ እንድትሰሩ ጥሪን አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም ለድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች እዚህ በመካከል የሚገኙት ትንሽ መልእክት አስተላልፋለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ ተቋም እንደመሆኑ ይህ ትልቅ ተቋም ወደፊትም ለኢትዮጵያ ሀገራችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቶ እንዲቀጥል ያለንን ሰራተኞች መብታቸው ተጠብቆላቸው ማግኘት የሚገባቸው ጥቅም አግኝቶ እንዲሰሩ አጠንክረን ከሰራተኛ ማህበሩ ጋር እንድንሰራ ጥሪን አስተላልፋለሁ። Kiyya Lammaan jedhama. Waldaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa isa buleessaatti pirezidaantiidha. Har'a akkuma nu daawwattanii nu wajjin kabajanii guyyaa hojjettoota idil addunyaa kabajaa jirra. Guyyaan hojjettoota idil addunyaa kun akka biyya keenyatti yeroo 48ffaaf akka addunyaatti immoo yeroo 134 haa ta'uyyuu malee akka immoo daandii qilleensa Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif asitti kabajaa jirra. Guyyaan kun kan kabajamu gaafii mirgaa hojjettootaati wal qabatee haala hojii safe working condition kabajamee fi waan isaanii malu argatanii akka hojjetanii fi gaafii mirgaa
waggaa 134 sochii Ameerikaa Chicaagootti godhameen booda irratti hundaa'edha kan har'a kabajaa jirru. Yeroo kana yaadannu hojjetaan daandii qilleensa Itoophiyaa dhaabbata isaatiif jabaatee ni hojjeta. Waan isaaf maluuf immoo argachuu qabu. Bulchitoota daandii qilleensa Itoophiyaa wajjin dhiyeenyatti waliin hojjechaa jirra. Kanuma immoo agarsiisuu fi guyyaa har'aa kana bakka bulchitoonni daandii qilleensa Itoophiyaa olaanoon jiranitti kan waliin kabajaa jirru. Ayyaanni kun yeroo baay'ee biyya keenyatti baay'een beekamu guyyaa dafqaan bultootaa fayyadama. So historical background waa'uma seenaa isaallee baay'een beekamu waan ta'eef ayyaanni kun hojjetaan hojii isaatiif dhaabbata soosaayiitiidhaaf uummata isaatiif waan bu'aa buusu akka beekamtiin laatamuufidha. Akkuma duratti agartan namoota muraasa namoota 3 ta'anii fi daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti hojiilee gaarii hojjetan keessattuu walitti dhufeenya leebar rileeshinii keessatti gahee olaanaa warra taphatanii fi beekamtii laanneerra kan ammoo itti hojjechuu itti kan fuunu ta'a jechuudha. Akkuma duratti jedhe hojjetaan jabaatee hojjechuu qaba. Bulchitoonni daandii kanaa immoo hojjetaadhaaf waan malu mindaa isaanii haa ta'u faayidaa addaa isaan argachuu malan irratti karaa waldaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa nuyi hoogganaa jirru wajjin dhiyeenyatti hojjennee fooyyessisuuf irratti kan jiru jabeessuu irratti hojjechaa jirra. Hojjettoonni immoo hojii isaan irratti jabaatanii akka hojjetan dhaabbata jabaa daandii qilleensa Itoophiyaa uumuu keessatti gaheen hojjetaa guddaa waan ta'eef kun immoo dhaabbata guddaa biyyi keenya qabdus waan ta'eef kana jabeessinee akka hojjetan nan dhaamaa fi nus gara hooggansaatiin waan isaan maluu irratti jabeessinee kan hojjennu ta'a jechuudha.